Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alena Tomalebiki, Kepala Puskesmas PKI, hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalena kesempatan malebihewe untuk lebih akbarakatna lo nikmai kepada engkau pamulaiwi rigau engkan nari bacaan ni suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topajadiatta ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi bicika dendre alena guruku makada engkai hadirin makukwange anggota prolanis betuana usia senja ya senge usia senja asarat itu nekia engka dua melo urampe satu maceningi kalukuloloe tapi malundrai kalukutoai betuana ada de nawedi icapa ya tumatoai. Kemudian yang kedua konon pure pasilolonga kalukuloloe si bawa kalukutoai makadai kalukuloloe na puadangi kalukutoai iko kalukutoa ajak na namega kedo pedeceng ini pangatamu nasabak det na tumumait tamu tak dena makadai kalukutoai ajak mutombo megalak bicaramu nasabak ya senge umur pongala ta'ala misengi si kumua mapasilolongan na tappa engka pamel lalo nrewo i pole mamme naliwot dekana conga-conga imitai kalukue ternyata engka kalukulolo na empe ikalukue na tappa materu na putara kalukuloloe tak dena kalukuloloe maka dai kalukutoe agawasan. Ini menunjukkan bahwa ia teriasenge persoalan usia senja bisa jadi dari segi usia memang tua, tapi perjalanan hidup hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya taparajaika dampeng sebelum ia tamai temana maulita ilalenna kesempatan ngewe engka telu oleh-oleh elo orang peyangi barak kuaga wedi ngiria malaken. Pertama makedai patarona topan ritata nareko engka tahu narapi ni umuruna 40 tahun narapi ni umuruna 40 tahun apalagi nareko 50, 60 tahun dan seterusnya
Maka dai topan ritata maka singin areko maleo-leo inapakuli pak doa ngenge. Dan itulah doa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 10:5. Malampe-lampe ayat pak doa ngena. Tapi namu dek manari apalah tidak jadi persoalan nasabak wedi mai buka korangnya. Tengerak bawah ni ayatna surah Al-Ahqaf ayat 10:5. Maka de topan ritata maka singin nareko ipakuli kuling nareko puraki mas sempajang ibaca ya padonge khusus bagi orang yang sudah kepala 40 ke atas. Agayaro itulah yang diamanahkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Maka defongallahu ta'ala wa balaga arba'ina sana nareko narapi ni umuruna 40 tahun kala mamuare wedi napakuli-kulin nabaca pat doangi makada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Pakulingi surah Al-Ahqaf ayat 15. Pongala ta'ala rampeangi amanah bukan hanya kepada 1-2 orang, tetapi amanah puangi lori sininna atanna hatta balaga arba'i wa balaga arba'ina sana nareko narapi ni umur 40 tahun kala wedini nabaca maka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya puang auzi'ni an ashkura ni'mataka tawerellalo ka apati roang untuk si mata engkas syukuru kiwi papinya memu allati an'amta alayya papinya ia engkai pura moeringa wa ala walidayya nan nia papinya ia pura muawiri dua itu pajajiaku wa an a'mala salihah tawere lalo ka apati roa puang untuk si mata engka maka malak madecen tardahu ia engkai mu purio wa aslih li fi dhurriyyati tawere lalo ka dece puang risesena wija-wijaku betuana matua-tua ni umuruku puang mamuare engka dece napapole wijaku inni tubtu ilaika nama jepun namaku kwange toba ka lorialemu wa inni minal muslimin nama jepun na engka ka termasuk tahun rewu lorialemu orang yang berserah diri kepadamu. Upakulingi surah Al-Ahqaf ayat 10:5. Tapi dek nasi di ayat nasabero ayat 10:5 malampe maka de pamulana wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sana qala ibaca ni Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka dan seterusnya. Jadi pamula di Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Upakulingi surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, alhamdulillah iweni napain rewu tamunna pesantreta pole Mesir, seorang ulama besar di Mesir. Alhamdulillah
hadir di pesantren tak selama kurang lebih patang ngeso. Asenna yaro Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Seorang ulama besar pole Al-Azhar Kairo Mesir. Mau di pesantren tak patang ngeso dan iweni napan rewa untuk kembali macene loke Gorontalo napalo Jakarta napalo ke Malaysia napan rewa di Mesir. Dalam kesempatan berada di Mangkoso dia nengka usalai gangkana selama 4 hari mapamula asona araba labe Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad letu iweni de gaga acaraku utarima katok baju mae wasuro paselewi aleku ya ro pengajian na tujuh jadwal na aku dingi palete aku de na dingi palete canceli itundai dan sebagainya dengan tujuan elok kak mondok dampingi materu. Dan alhamdulillah dalam kesempatan bersama dengan beliau ternyata napak guru ki se di pak doang maponco maka dai nareko engka to malasa nana baca mui wek kasih sebu aponco mi nareko engka to malasa termasuk mana ini prolanis ya nasabak namu tu saya iri tapak kalenge tentu maloga mana ni mormor ya maka de guru ta nigi mamalaka ngi wek kasih sebu insyaallah ipak jape rifong Allah taala paling tidak nareko pale dek nari pak japa dipuange dipastikan selama nulle mupi mamalaka ngi wek kasih sebu dipastikan dek patu namati gara-gara yaro betul nama lampe mupi tu. Pertanyaan agana ya roh ipakuling wek kasih sebu ya salam asenna pong Allah taala maponco tongami ya salam betul na puwa mapasalamae puwa mapasalamae ya salam wek kasih sebu ya. Kemudian yang ketiga oleh-oleh untuk idik manenge. Pertama pak doa ngepole di akorangi. Yang kedua asenna pung Allah taala ya salam kasih agar odendre kasih sepuh. Yang ketiga engkalau kita remega salawata di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rodendre waktu nama salawa ibu-ibu tapi tersentuh kak sedih kan karena malah kak tisu nasabak ya rodendre ta baca salawat Jibril ya naro salawat na baca panguluta Nabi Adam alaihi salam konon menurut riwayat ya naro salawat na baca neneta Nabi Adam alaihi salam wattunna nakawingi neneta Hawa ketika mau dinikahkan mangole malaikat Jibril maka dai puang elok kitu pakawin agana sompana maka dai pongala taloka ko pak guri salawat ri nabita yana romatu nabaca na pancaji sompa na pancaji mahar kuna nakawingi neneta Hawa maraga yaro sallallahu ala Muhammad titik detu mikro sallallahu ala Muhammad gangkana turun ni Nabi Adam loka turun ni malaikat Jibril mangolori Nabi Adam nana pak guru ya rodendre salawae iya narona baca Nabi Adam gangkana mancaji mahar ketika menikahi Hawa alaihassalam gangkana makede topan ditata nasabak malaikat Jibril pak gurui karenanya riasengi salawat Jibril tapi makede topan ditata kuidi elok baca ya roh maka sin nareko dua patambana aga yaro tania salawat bawang engkato bere selena apa salamakna gangkana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua maka datoi topan ditata maka sitoi nareko itambai toi sayyidina sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma nareko ya kelok-kelongi dek na tama Sayyidina nasabak nasolangi lah gue nareko ibaca biasa mi tambewi Sayyidina tapi nareko eloki mak kelok-kelongi dek na tama Sayyidina nasabak nasolangi mi nadahe
nasolangi lagu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga barakatna ya roh. Satu, mancaji wisaba papa sempo dalle. Kemudian yang kedua nabaca neneta Nabi Adam wattuna nakawi neneta Hawa, maka de topan ditata ya roh salawa papa tajallalem. Tanya papa tajang ngati. Ku anak-anak papa tajang ngati. Tapi ku maco-macoan ni umuruna papa tajallalem ya nah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kia khusus idik manenge. Engkase di salawa ia rekomendasikan sama nama kesit dia malak idik tomato aku mana. Apalagi nareko maloga-loga ni mormor ya nara napak kaseng itu pandritata salawat tibil kulub ya. Salawat Pak Bura ya roh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Napa kasing itu pandita salawat tibil qulub. Tapi ustaz magana dewa apa lagi ya? Pakai balina intina tatar maiga salawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkan melo tulu ngari alena kemalabita kepala puskesmas. Kalau diadakan acara apel pagi sebelum dimulai kegiatan di puskesmas ini apel pagi bersama dengan seluruh pihak kesehatan, maka singi sebelum kita bubar rewek kiri Allah Ta'ala dengan paling tidak ditutup dengan beberapa kali membaca salawat tibil qulub. Nasabah ia tuidi rupa tawe hanya mampu berusaha tetapi mapak japai fongallahu ta'ala. Dokter hanya bisa memberi obat tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Mega tomalasa iweret Pak Bura di doktoroe dek panak japa tapi dek nace dek tomalasa pas sepumi pole di sanroe na ternyata mak japa agak sabakna tania Pak Burai mapak japa tania sanroe mapak japa tania doktoroe mapak japa tapi ia tu mapak japai pongallahu ta'ala rumus nama kedai kusiruntuk nilasai si bawa Pak Burana insya Allah mak japan itu. Oleh karenanya dokter memberi resep tapi pengala ta'ala pasti cocoi maka daya metonahe Pak Burana. Karenanya mudah-mudahan dengan keberkahan salawat-salawat yang kita baca weddingi mancaji sabak semua upaya dilakukan oleh dokter ia metoro laleng na weddi mak japa tomalasai. Karena manusia hanya berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lo nikmai kepada mutamemi acara maulita dengan membahas pandu ya engke di mondriku na rekode usale makade bacana temana momentum untuk memperbaiki diri dan mempererat, memperkokoh silaturahim. Gangkana 2 poin. 1 memperbaiki diri dan yang kedua ia naritu mempererat silaturahim. Pertanyaan, tegaero ria sendiri yang baik. Apakah dia memperbaiki diri? Ipa kesingi aleta. Pertanyaan, tegai metoro ria sendiri yang baik. Tegai metoro ria toma kesing. Aga ukuranna toma kesingi kesehatan tongemiga. Apakah yang dimaksud dengan diri yang baik dilihat dari sisi kesehatan? Ternyata narekomak bicara agama itu maka dari topan ritata diri yang baik setidaknya baik 3 hal.
Orang yang baik memiliki kebaikan 3 hal. 3 yaro. 1, baik akidahnya. 2, baik syariahnya. 3, baik akhlaknya. Maka sing akidana, maka sing syariatna, maka sito akhlakna. Nareko maka si telu niahe, maka itulah yang disebut diri yang baik. Apa engkau tahu maka sing akidana nareko mak bicara tepei de gagal lesena. Nareko mak bicara keyakinan, mak bicara ate kai de gagal lesena. Tetapi makutu mas sempajang. Nala matewe nareko mak bicara puangi, tapi makutu mas sempajang. Berarti akidahnya bagus, tapi masolangi syariatna. Wedi jaji, engkau tahu rajin mas sempajang, rajin mengaji, rajin puasa, maka si syariatna, tapi madodong akidana, nape gerak tepat tindre nih. Berarti dengan demikian syariatnya bagus, tapi akidahnya masolang. Tapi bisa jadi engkau tahu maka si akidana, maka si syariatna, tapi madodotosi ahlakna, maka silada tepetna, maka silada sempajanna, tapi ya sinewa si runtu, ya sinewa si bombe. Berarti dengan demikian kriteria untuk menjadi orang baik mesti maka si piye telue. 1, baik akidahnya, baik syariahnya, dan baik juga akhlaknya. Maka si piye akidahna, maka si topi syariatna, maka si topi akhlakna. Pertanyaan maragana penjelasannya ya roh. Nareko ya hemelo dibicara dek nagen nareko telumi pantet tawata. Betul dek nagen nareko sesubi melo dibicara. Nekia irit pekiwi ya. 1, akidah yang baik. 2, na urampe. Nareko ya melo dibicara megala de udingi rampe nekia 2 na. Akidah yang baik. 1, engkala loki mateka kengi la haula wala quwata illa billah. De gaga awatanga, de gaga apaulengan, sanga di engka pa apa tulungan na puange. Riwatun na nabita menrek mameraje, narapi langit maka pitue, siruntu inabita si bawa Nabi Ibrahim alaihi salam. Na ternyata watun na siruntu Nabi Ibrahim, tapa makade Nabi Ibrahim ya Muhammad, akri minni assalamu ala ummatik. Muhammad, palatur lalu ibere seleku lauri umatmu. Maka dari Nabi Ibrahim, Muhammad, palatur lalu ibere seleku lauri umatmu. Berarti Nabi Ibrahim pure tumak bere selelo kari kemana? Gangkana maka de topan ritata kunitu monrohi kemana? Kunitu monro rahasiana. Nareko mas sempajangi na tomat tahia. Satu-satunya Nabi yang disebut selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Magina Ibrahim irampe maka de topan ritata maega nabi newa siruntu nabi tawatuna Isra Mi'raj. Ternyata satu-satunya nabi yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad hanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Gangkana iya naro pappe balinna bere seletta lori Nabi Ibrahim, karena beliaulah satu-satunya nabi yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad. Maka dari Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akri minni assalamu ala ummatik, palatur laule bere seleku lori umatmu, wa murhum nan ya surai umatmu ayyukthiru min girasil jannah, surai umatmu tarai maega tanan nari lalenna suruga. Pasanna Nabi Ibrahim, surai umatmu tarai maega tanan nari lalenna suruga. Maka dia Nabi tawama girasul jannah aga naro tanan suruga. Maka dari Nabi Ibrahim, la haula wala quwata illa billah. Berarti engkau ngetak malewu baca la haula wala quwata illa billah, sitonganna pada tulawana nareko matana ngiri lalas suruga. Wedi jaji rilino dek gaga darekta, tapi si senat tamak suruga tapaliwat loana darekna aga sabakna
gara-gara maleo ina baca la haula wala quwata illa billah. Neki ya pertanyaan agar betuan la haula wala quwata illa billah. Ia nahi akidah. Aga ya roh dek gaga awatanga. Dek gaga apa ulenga illa billah sanga di engka apa tulungan na puange. Magina dua, magina la haula si bawa wala kuwa dek gaga awatanga dek gaga apa ulenga magina dua. Maka de topan ditata dek gaga awatangeta mabelewi adorakange sanga di engka apa tulungan na puange. Dek gaga apa ulengeta pak dupai amalak madecenge sanga di engka topa apa tulungan na puange. Apa kulingi dek gaga awatangeta mabelewi dosai. Dek gaga awatangeta mabelewi adorakange sanga dinatulungi puange. Dek to gaga apa ulengeta pak dupai ibadai. Dek gaga apa ulengeta pak dupai amalak madecenge sanga di engka apa tulungan na puange. Nareko mak bicara apa ulengi tawe mestina masiji na pekai mega anak muda mak berejama. Tapi kenyataan mak dupa yang mana angkatan balai pustaka. Betuan rata-rata mah to ai. Rata-rata malo gaimana na mormorna. Nareko to ma pikiri tege lo ya romaloloe. Pappe balinna la haula wala quwata illa billah. Memang kasih to ma to ai nareko dari segi pakulle mawerre irita. Malo gamana ni mormor na sapuru ni kasih alakeun aku jokai. Tetapi engkai apa tulungan na pongala taala gangkana magati moto kusubi na loka mak berejama di masjid na tege loke rokalloloe tege loyaro anak mudae sea pakkalena ternyata mon romanamu pimalleku mon romanamu pimatinro padahal sehat tubuhna sehat pakkalena tapi lagi-lagi ia naik akidah la haula wala quwata illa billah. Berarti yang narodendre maka da memang macin nengi kalukuloloe tapi malun rai kalukutoha. Satu. Yang kedua, dek gaga apa ulengeta mabelewi adorakange nenia pak dupai amalak madecenge sanga di engka apa tulungan na pongala taala. Maka sebagai orang yang berakidah yang baik to maka singi atekana to maka singi akidana dek nawat di mompok kesombongannya nania atarompo sengeri dalenna atina de nawat di makeda iya meto jago de nawat di makeda iya meto heba alhamdulillah temerwe kalima baca koraku magalak metoka mangaji de semua itu karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya akidah yang baik adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa semuanya karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, iyatulah haula wala quwata illa billah dek nak kebetua makeda baca tongemi pura ki mappa ngaji di masjid PKW pura irampe makeda ya tu sikiri etelun rupa ya tu sikiri etelun rupa engka sikiri na atie engka sikiri na timue engka to sikiri na tubue sikiri na atie sikiri na timue sikiri na tubue sikiri na atie iya naro pape jeput tarifong Allah ta'ala. Berarti sikiri na atie tania baca tapi sikiri na atie pape jepuri fong Allah ta'ala rima kedana anta budallah ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka engka ki majepui makadana ita ki puange. Kemudian sikiri na timu ya nahi baca-baca ta la haula wala quwata illa billah. Tapi mohon maaf ya sengitu malebbi sikiri na timu masoro lebbi pi sikiri na tubuhe. Pertanyaan aga na sikiri na tubuhe ia naritu ipake guna itu buta pak dupe parentana puange niniri papesangkana pongala taala. Berarti selama ia hetu buta ripake tak niniri papesangkana puange majepu ia rawat tueriangga itu buta masih kiri rifong Allah ta'ala. Oleh karenanya benengi madodongi bacata benengi makurangi bacata taruh ni madodo bacata taruh ni makura sikiri nati buta yang penting masih kirimu itu buta
berarti taruh ni madodo bacana la ilaha illallah, taruh ni mapura bacana la haula wala quwata illa billah, selama tubutta ipake gune jame parentana puangin niniri papesangkana majepuyar watuer yangga ki tomarengeran rifong Allah Ta'ala, daripada repet timun nama baca magala timun nama sikiri tapi ternyata limana kajepak-jepak salah yang gak toki tau tak kalu parifong Allah Ta'ala. Aga betuanna timut tak baca la haula wala quwata illa billah, tapi tubut tapak du payaro adai rigau engkana berusaha menghindari keburukan dan berusaha melakukan kebaikan.